Sawubona mbukeli wenqa izivele yohlelo Ekhaya Jikelele kusile bovuka abanye ke balalese ku late izolo aphele belibelwe yibhola umuntu uthe asuka lapha ucupha ifone ethi uzovuka ngo4 we yakhala ke alarm wathi hayi 4:30 yaphinde yakhala futhi uthi hayi yabona nje usalise ngivuka ngo5 ya ade kuyingozi ke mbukeli ukuhlekisa isikhathi sokuvuka ngoba phela usuku usengozini yokuba late uvuka nje usugula ukudela usuyaxhuma nje ke eshawini for 2 minutes ugqoka uphume ubambe indlela igama lami nguNonxolo umamtshali wakwaMwali umantshinga ihlabana limhlophe qwa intokazi yale ondini ke ngasesishamthetho sesifundazwe eStala ngihamba nokholosa wakwaLubisi enkosi mamtshali masibulise mbukeli kwindawo ngendawo apho ukhoyo kwaye ke umolo wethu awukhethi bala ungakhethi isimo samuntu nokuba ke ngalomzuzu ujamelene nengxaki mbukeli noba injani na eyobomi kodwa ke ndiyafuna uqinisekisa into okubana sinawe asihambi isiphunga sihlekisa ngengxaki zakho ngoba thina bokade simkhwahlaza bemkhwahlaza othambo dala kade bemqonqotha siyazi ukuba nongafundanga uyaphumelela kwaye oko ke sikufundisiwe ukuba umuntu ongenanto uyahlonitshwa ukanti ke xa sijonga kuvimba wethu walentsasa elinye ke lamanqaku ongawalindela baza kuyibekela okanye baza kuyibeleka ikrwempa abo batshaya icuba nabasela utywala njengoba ke linyukile ixabiso lezi zinto kwaye ke noba nje inganyuka imali efunyanwa ngabo bangaphangeleyo kodwa ke baza kuqhuba beyifumana konke ke oku kudizwe kuhlahlo lwabiwo mali izolo timleke ukhalesa kalubisi unonkanyezi ndingumadlo ngothi umazipho mamshukuma umazondwa ngezakhe izinto bukeli masijonge iziphala phambili kule yure. The budget review details the good progress that has been made in these areas over the past few years, but obstacles remain. Bazothola kanzima ababhema ugwayi nalabo abaphuza utshwala njengoba yenyukile intengo yalezi zinto kanti nakuba ingenyukanga imali eholwa yilabo abangasebenzi kodwa basazoqhubeka nokuyihola lokhu kuvele ngesikhathi kwethulwa isabelo mali izolo. Iparlamente ivotele isiphakamiso sokushenxiswa kamongameli wejaji eNtshona Koloni uJaji John Hlophe ngoku umongameli welizwe uza kuwaziswa ngesigqibo sendlu yowisomthetho. Green at the moment. Pele with the hesitation. Goes past the upright, hits the stanchion, it's all over. I don't think she ever could actually believe that. Isikhokhone United yedlulele esigabeni esilandelayo somqhudelwano iNedbank Cup ngemva kokunqoba sekushawa amaphenathi izolo ebusuku. Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana umemezele ukuthi isabelo mali esisha sikahulumeni senziwe ngendlela yokuthi sikwazi ukubhekana nezidingo eziphuthumayo kanye nokucophelela ekutheni imali kahulumeni isetshenziswa ngendlela. Ungqongqoshe uGodongwana uthi inkulu inselele ebhekene nohulumeni ngenxa yesikweletu njengoba nohlelo lwemali engenayo luntengantenga. uGodongwana uqagule ukuthi njengoba bebheke ukuthi izinga lokwenyuka komnotho wezwe lifinyelele ku1.3% kulonyaka lokhu ngeke kumsize kangako uhulumeni ukubhekana nezinga lobubha kanye nesibalo esiphezulu sabangasebenzi. We have embarked on a broad structural reform agenda that aims to address the challenges that held back our growth. This agenda included areas like electricity, logistics, water, telecommunication and visa reforms. The budget review details the good progress that has been made in these areas over the past few years, but obstacles remain. Ngokwezinkomba kwehle ngezinga eliphezulu kakhulu uqoqo kwemali okufanele ingene esikhwameni sikahulumeni. Okube umthelela omkhulu walokho kubangelwe ukufadabala kwenzuzo emkhakheni wezezimayini nakumkhakha wezimboni zokukhiqizwa kwendwangu. Ayisaphathwa yenkinga yokucisha kogesi okuyiyona ewumthelela omkhulu ngeinselelo eyibhekene nohulumeni. Ihhovisi lomgcini mafa lithi enye ingwadle enkulu emahlombe kahulumeni isikweletu abhekene naso nokuqagulwa ukuthi kusengenzeka senyuke ngenxa yenzuzo encane yemali engenayo uma kuqhathaniswa nezinga lemali ephumayo okudingeka ukuthi isetshenziswe uhulumeni. We giving you this money, we are going to experience sterilization costs
And because we are going to experience sterilization costs, we need to be compensated for that. And the agreement with the Treasury is that 100 billion will go back to the Reserve Bank so that we can pay for those sterilization costs over a period of time. Ukungasimami kwezinkampani ezingamabhizinisi ombuso ezihlala zidinga usizo lokutakulwa uhulumeni nakulonyaka omusha wesabelomali kusengumqansa. I-Eskom kulindeleke ukuthi yabelwe ingxenye enkulu yesigidi zamarandi ezizofakwa uhulumeni. I-Transnet iyodwa izonikezwa isibambiso sika 47 billion amarandi kulonyaka nokulindeleke ukuthi ingxenye yaso engu22 billion amarandi isithole ngokusheshsha. Kusenjalo umphathisi wezimali uEnoch Godongwana kazange abhekeze ukonyusa kwerhafu ehlawulwa ngabantu abasebenzayo kuhlahlo lwabiwo-mali lwalonyaka. Kodwa ke endaweni yoko ubhengeze ukunyuka kwerhafu kwicuba kunye notywala njengezinye indlela zokujongana noxinzelelo lwemali. Umphathiswa wezimali uEnoch Godongwana uthi ingeniso yehlile kakhulu kunyaka-mali ogqithileyo, yehle nge-5.61 yeebhiliyoni zeerandi kunokuba bekuqikelelwa. Oku kuthetha ukuba akukho mnyinyiva kubahlawuli berhafu abaphantsi koxinezelelo. Revenue is mostly raised through personal income tax, but not adjusting tax brackets, rebates and medical tax credits for inflation. Ngokwesiqhelo iza kwenyuka irhafu yeziselo ezinxilisayo. Ibhiya, umdiliya omfaxangiweyo, uza kwenyuka ngemali engaphantsi kwerandi. Ngelixa irhanqa kuqukwa ivodka, iwhisky negin ziza kwenyuka ngaphezu kwe-R5. Iimveliso zecuba nazo ziza kwenyuka kakhulu kuqukwa nevaping. Nakuba kunjalo uGodongwana ubabonelele abathengi kwiimeko zokwenyuka nokwehla kwamaxabiso. We're proposing no increases to the general fuel levy for 24-25. This will result in a tax release of around 4 billion. This is money back in the pockets of consumers. Ingxowa-mali yomhlala-phantsi ezimbiza ezimbini iza kuqala ukusebenza ngoSeptemba walonyaka, kwaye kulindeleke ukuba iqokelele i-5 billion rand yerhafu. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kanti ke mbukeli mangabeke siqhubeka kusenjalo ihlukene ke imbono yamaqembu ezombusazwe amayelana nenkulumo yesabelomali eyethulwe ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana. Indeed, we are supportive of the minister's approach, very balanced, acknowledging that the economy is not yet fully recovered, and as he has said, he has put more money on the economic growth areas like rail, electricity and other infrastructure. The SRD grant is extended for 1 year, but what about after that? The DA proposed evolving it into a job seekers grant. Also, the increase in the child grant it's hopelessly too little. So nothing happened here. I think he just wanted to put a budget that will actually please people outside there, knowing very well that all those things that he have committed to and he has announced won't actually work. The elections budget, they tried to talk about increasing social grants. The first tranche will come now, the next one will be after election. So they are saying if you vote for us, we'll rather do in October. Our debt is costing 75% of our GDP. We are not a country that should be borrowing anything, because whatever we're making goes towards paying debt, and it's not going towards the well-being of the people. There's some good things, there's some things we're quite disappointed by. We appreciate it's under very difficult circumstances for government, but we really hope to see a much more aggressive budget which is going to grow the economy, reduce unemployment, really escalate the fight against crime and corruption. We didn't really get that out of the budget. Kusenjalo uhulumeni uzothola imali elinganiselwa kumabhiliyoni amahlanu kubakhokhi bentela abazohlomula ohlelweni lokukhipha ingxenye yemali esesikhwameni somhlala phansi noluzoqala ngomandulo. Progress has been made on the two-pot retirement system since I last addressed you during the medium-term budget policy system. Contribution to retirement funds will be split, with 1/3 going into a savings component, 2/3 going into a retirement component.
Uhulumeni ulindele isibalo sabantu abahola isibonelelo ukuba sifinyelele ezigidini ezingu-19.7. Lezibalo azibafaki labo abahlomula ngemali yesibonelelo sabangasebenzi. Isibonelelo sezingane nesezaguga sizodla u-60 wamaphesenti wemali ebekelwe izibonelelo kule minyaka emithathu ezayo. Isibonelelo salaba osebekhulile nabaphila nokukhubazeka sokwenyuka ngekhulu lamarandi. Kuthi isibonelelo sezingane senyuke ngamarandi angama-20. Bendihamba ngabe eGudu lethu ndithukwa ngomama exhakwazana elinye linikhomba nge-walking stick. Uthe wena kakuhlukane nosinyusela nge-20 rand. So I want to assure la gogo ukuthi mna degenerous anzonyusela nge-20 rand. We are giving them an increase of 100 rand to the old age grant. Ugodongwana uthi isabelo sakulonyaka sizohlenga ingxenye enkulu yemali encishiswe kumhlahlandlela wokusetshenziswa kwemali yahulumeni. Real growth in the government wage bill is still nevertheless expected to decline by an average 0.1% per annum in the medium term. This is relative to a 5.4% real increase in capital outlays on average for the same period. Umgcini mafa kuzwelonke usazobheka ezinye izindlela zokuxazulula udaba lwesibonelelo sika 350 wamarandi. Mbukeli njengoba ke bekwethulwa isabelo mali izolo iJohannesburg Stock Exchange ivalele uphezulu kuhwebo lerandi eyimakethe izolo ntambama. Irandi libiza u-18.84 edoleni lasemelika libe u-23.78 kupondo kanti ke lu-20.38 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u-1.38. EJSE kuvalwe ke inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $2,028 i-ounce, iplatinum libiza $886 i-ounce, uwelo ngahliziyo ubiza $82.37 umphongolo. Selo umhla wesihlanu kwesilimela ityala elijongene noThabo Bester kunye noGqirha uNandi Phama Gudumana kunye nabanye abasixhenxe atyholwa nabo kwinkundla ephakamileyo eBloemfontein. Bakhathazekile ke ngesimo sikashukela sikaBester. Ummeli omusha kaBester utshele inkantolo ukuthi unqabile ukudla isidlo sasekuseni njengoba bekunoshukela omningi. Akukho ke sesimweni sokuba kudliwe umuntu onesifo sikashukela. Ngalokho ke akakwazanga ukuphuza amaphilisi akhe ekuseni ngaphambi kokuba aye enkantolo. The issue is not him wanting to have the meal, Your Worship. The issue herein is if he does have that meal, my client is a diabetic, Your Worship, and the food that was provided to him will spike his sugar levels. They have not taken that into consideration. If they have, Your Worship, they will offer him food which would be consistent to giving someone who has diabetes. He has medication which he needs to consume. Unfortunately, he cannot take the medication because he hasn't consumed any food thus far. Ukuthandana ke okujwayeleke ukuthi kubonakale enkantolo kubona akuzange kube khona. Udokotela kaUNandi Phama Gudumana manje usewumsola wokuqala. Lokhu kulandela ukuhoxiswa kwamacala kwabasola abathathu ngesikhathi bevele enkantolo phambilini. Abathathu kwabagcina esitokisini bazoqhubeka nokugcinwa esitokisini. Kuthi ke abayisithupha bangaphandle ngebheyili baqhubeke nokulandela imigomo yebheyili. Isishayamthetho sikazwelonke sivotele isiphakamiso sokuhoxisa umengameli wamajaji eWestern Cape ijaji uJohn Hlophe. Lesi sinqumo sesodluliselwa ke kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa. As I indicated earlier, Ledlule ijaji uHlophe lafaka isicelo esiphuthumayo enkantolo ephakeme eseWestern Cape sokuzama ukumisa isigcawu sePhalamende esivotele ukuphasisa isiphakamiso sokuchithwa kwakhe esikhundleni. Ukuketulwa kwakhe esikhundleni kuthole ukwesekwa amalungu esishamthetho angama-35 avotele ukuhambisana nesiphakamiso kwase kuthi ke 27 angama-27 avotela ukusiphikisa. uHlophe walahlwa ngamacala ezenzo zokuzama ukugxambukela ecaleni lenkohlakalo lalowo owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma. Ngaphambi kokuba uphume Mbukeli uye naphi na njengoko kaloku sele siziqoyilile ingongoma beziphala phambili rhabula ufinqe kuqikelelo lwemozulu.
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Umphathiswa wezimali uEnoch Godongwana uthetha xa uhlahlo lobelo-mali lonyaka ka-2024 izolo kwiholo laseKapa. Le ntetho ke mbukeli ibigxile kwimeko yezoqoqosho, amathuba okukhula koqoqosho, umba wokunyusa kwerhafu nokunyuswa kwenkxaso-mali evela kurhulumente. Okuqaphelekayo ke mbukeli kukuba urhulumente ubhidekile ngoba uthi xa ecima apha kube kusitsha ngaphaya kwesi simo soqoqosho olubonakala ludodobala. Namhlanje ke mbukeli sinxibelana ngeZoom nomongameli wemanyano yabasebenzi Khosatu uzingiswa Losi kunye nosihlalo we-Black Business Council sithetha ngaye kaloku umnumzana Elias Munarhe. Sawuqala ngawe Zingiswa, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Mandibulise kuwe msasazi, ndibulise nokubaphulaphuli nakubalaleli bekhaya jikelele. Bulise nakubhuti Elias. Nkosi kakhulu mnumzana uElias, nawe masikubulise sibambe ngazibini. Right mbukeli wami, kuyabonakala into yokubana noko asikamfumani incam umnumzana uElias, kodwa ke masibe siqala siqhuba ngawe Losi. Uninzi ke lulindelekile ukuba lungakhali kakhulu njengokumphathiswa uGodongwana sithi kuza kutyalwa imali engapha yakwe 250 billion yerandi ukunyusa imivuzo yabasebenzi bakarhulumente abafana notitshala, amapolisa nabongikazi. Siyaqonda into yobana ke ngaphambi kwayo i-budget speech inyana bamba uqhankqalazo kwaye benilinde ngamehlo abovu. Ndiyafuna ukuqonda into yoba ingaba nanelisekile kusini na? Msasazi masitsho sithi siyaliqonda ixesha ebebeka ngayo olohlahlobo-mali olubelenza umphathiswa. Sizazi phofu nengxaki esinazo zezomnotho eMzantsi Afrika. Masitsho sithi asikho kule ndawo besicinga uba sizawufika kuyo, kodwa sinakho ukuthi siyalamkela oku asinike kona ngethemba lokuba ngaba xa kufikwa phaa kuminyango ngeminyango apho ayinikeze khona le mali iya kuwenza izidingo ezifanelekileyo njengasemivuzweni yabasebenzi, njengoqesho olu athe walunikezela ukuba kufanele kuqeshwe amapolisa kuphindwa kwakhona kuyovalwa izithuba phaa zabantu abadingekayo kwezempilo nakwezofundiso-ntsapho. Sinethemba loba xa ifika le mali phaa kwi-department izawufika ifike kwabaphathiswa abayaziyo into ekufuneka beyenzile ngayo msasazi. Kuyabonakala into yokubana siye sakwazi ke mbukela into yokubana siqhagamshelane naye umnumzana uElias. Mnumzana uElias, masikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngexesha lakho. Akubonise kuwe naba ulendweni. Enkosi kakhulu. Siyamva apha uzingiswe sisho into yobana bona njengekhosatu abekho kule ndawo abafuna ukuba babe kuyo, kodwa ke bayamkela. Ndiyafuna uqonda into yobana ke ngoku njenge-Black Business Council niyamkela njani okanye niyamkela njani intetho kaGodongwana njengosomashishini? Ngaba mhlambe ninani nazo izikhalazo? Kule into ibekwe uMinister izolo eParliament, thina abomashishini abala ekhaya sibona ukuthi uMinister unento eziningi lezi mhlambe kule speech sakhe angazange mhlambe azixazulule noma zibe ngendlela efanele, ngoba sibona isimo somnotho singekho ngendlela le mhlambe ifanele lezothuthukisa noma incede abomabhizinisi bala ekhaya. Into yokuqala esibili ukuthi masibheka ukuthi kule nsuku ezindlulile kulamalanga andlulile siyabona lento yombani iyo kahle mhlambe le yenza ukuthi abomabhizinisi wethu singabantu abamnyama singabi esimeni eside sokuthi bengathuthukisa mhlambe amabhizinisi wethu, ngoba indlela le mhlambe yenza ukuthi kungabi nombani isibeka isimeni esibuqayisi ukwenzela ukuthi singabi kule ndlela le izenza ukuthi umnotho wethu uthuthuke ngendlela lesifuna ngayo. Uminister asibonanga kule nto ayipresente izolo noma ayibeke kuParliamente
ayikho lendlela ishoyo ukuthi uzosinceda kulabantu amabhizinisi abantu abamnyama ngendlela ethize. Yesithathu ukuthi kulento sithi mhlambe iTransnet le mthambi sizoyibiza ukuthi ilogistics industry yokumova izinto from A to B, whether singakhuluma ngama-ports noma sikhulume ngomjantshi noma ngey'timela lezi mhlawumbe zizawuthatha abantu kusuka la bahlala khona kuyemsebenzini ngoba siyabona ukuthi esikhathini esindlulile the entire infrastructure ibe esimeni sokuthi ingabi ngendlela le efanele ngoba yavandalize noma kwezinye indawo ingasebenzi. Ngaleyo ndlela leyo uminister akuna ikhambi leli mhlawumbe alibonisile ukuthi abantu abamnyama laba bakumabhizinisi bazafaka kanjani ukuthi masikhuluma ngendlela ukuthi sizaw-rebuilda noma infrastructure bazawungena ngendlela ethize. Akukho la mhlawumbe uminister ayibeke khona usobala ukuthi bazawusebenza kanjani bazawungena kanjani ngoba siyabona ukuthi ukutransporta izinto ime ngendlela le mhlambe nayo iyenza ukuthi amabhizinisi angasebenzi ngendlela efanele ngoba kungabi indlela leyo ukuthi yokwenzela ukuthi nabo amabhizinisi wethu abe esimeni esingcono kundlula lesikhathi esindlulile. Ngaleyo ndlela leyo futhi sibona ukuthi abantu abamnyama nabanamabhizinisi kulento siyibiza ukuthi i-preferential procurement le yenzela ukuthi i-government mayithenga or uhulumende wethu mawuthenga izinto kubhekisisa indlela ukuthi abantu abamnyama labanamabhizinisi bangena kanjani kulento i-government izifunayo. Ngaleyo ndlela leyo ngoba leyo bill leyo or leyo mthetho awukakayenzi umthetho ucizelela ukuthi uhulumende mawuthenga izinto uzithenge kwabantu abamnyama kwabafazi abamnyama kuyo yonke liste. So na siyabona ukuthi leyo bill leyo mthetho awukakasayinwa awukakabi umthetho kwamanje inesikhathi eside lendlela sihamba sikhuluma ukuthi i-government kuzawuthi or yona uhulumende wethu ayenze ngendlela efanele ukuthi ma kuthengwa izinto kuya ngeminyango ehlukile yakahulumende kubhekisiswe ukuthi abantu abamnyama bafakwa kanjani. Ngalento leyo sibona ukuthi uminister uhlulekile ukuthi asibeke esimeni esikahle sokuthi abantu abamnyama bazongena kanjani. Yenye into mhlambe sithi uminister azange mhlambe ayibhekisise ukuthi abantu abamnyama isikhathi lesiningi lento iyenza ukuthi amabhizinisi wabo angayiphambili ilento yokuthi amabanki akekho esimeni sokuthi angaboleka abantu imali ukuthi bayifake kulamabhizinisi wabo ngendlela efanele. Ngale ndlela leyo kusho ukuthi uminister kulonyaka omdlulile ku-2023 ku-midterm budget statement uye wakhuluma nge-bounce back scheme. Kuleyo bounce back scheme nokufuza ukuthi amabhanki abe nendlela yokuthi azonceda abantu kanjani. Uminister kule speech azange akhulume ngayo ukuthi ngoba amabhanki akakhe esimeni sokuthi anganceda abantu ngendlela ethize laba namabhizinisi izenza kanjani. Ngaleyo ndlela leyo uminister azange akhulume ngayo wayithulela kwaga azange atsho enye into. Ngaleyo ndlela leyo sibona abantu abamnyama kulamabhizinisi they continue siyaqhubeka ngendlela ukuthi kuba nzima ukuthi akunagesi akuna i-Transnet bezamuka izinto amabhenki akasimiselanga ukuthi aboleke abantu imali ngendlela efanele. Into sine ukuthi i-access to market iloku iyachipha iyenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakithi kube nendlela labazongena kuyo. Singabheka ukuthi kwescom kwenzakalani singabheka ukuthi kwenzakalani kwamanye ama-sectors la abantu abamnyama kuba nzima ukuthi bangangena amabhizinisi wabo athuthuke ayephezulu. Athuthuke ayaphezulu lilonke eyona nto uyichoyo mnumzana kuba kuyabonakala into kubana abantu abamnyama babonakala bengekho included kwi-market chain sentsho kwizinto ezininzi abaxhamli. Ndiyafuna ukuza kuwe ke ngokuzingiswa kuba kaloku ugodongwana unyusile imali ye-grant esuka kurhulumente sithetha apha i-social grants nakubeni ke engadizanga into kubana imali izoba imalini. Ukhumbula into kubana ngabantu abathe kratya
ukutya pha ku9 million ababexhamla kuyo i350. Ndiyafuna uqonda into yobana njengekhosathi nikholelwa ukuba imali ke ngoku yokunyuswa kwemirholo yabasebenzi iza kuvela phi ngokuqonda kwenu intetho kaGodongwana? Msasazi, masitsho sithi ewe siyayivuyela ukunyuswa kwe-social grant, but masitsho sithi asimvanga ethetha ngokwenyuswa kwe-social relief distress grant ezibe sisoloko sisithi phezu kwayo le abantu bayifumanayo le 350 mayibe yi-foundation ye-basic income grant esakudala siyibiza for over 10 years siyikhosathu. Asimvanga kwakhona ethetha nge-presidential employment stimulus, and into esiyitshoyo siyikhosathu ngoba zibalulekile ezi zimbini. Simvile kwezinye ezi zamaxhekwazi nabantwana, but sicinga into yoba ngaba ezi granti zimbini zenze umahluko omkhulu kakhulu. I-SRD grant ngexesha le-COVID ebesijongene nalo, and siyikhosathu siyafuna ukuqhubekeka sisenza ikhwelo pha epalamente ukwenzela into yoba ngaba amalungu epalamente ale-6th administration akwazi ukuqhubekeka nokuqiniseka into yoba ngaba kukhona mhlawumbi okungakwenzeka ukulungisa kwakhona oku sesukunikiwe ngumnumzana uGodongwana kule budget athe wasinika yona ukuphakamisa ezi zimbini. Imivuzo yabasebenzi mhlawumbi yaba imivuzo yamasebenzi esithetha ngayo karhulumente simvile enikezela pha kwiminyango ngeminyango kodwa ethetha kakhulu uba le mali ayinikezelayo kufuneka iphinde ijongane neemeko zabasebenzi abasebenzela urhulumente ngokwenxephezelo lwabo lwe-wages. Yiloo nto ndisithi ke ifuna kuphinde kubuyelwe pha kuhlalwe phantsi nabasebenzi, iidepartment zingazenzeli kuba kaloku kune-wage agreement ezingeka-implementwa ngurhulumente. Esicinga into yoba ngaba ke ukuba ngaba utshilo kodwa kusafuneka kunabiswe ngoba ndicinga yena usinike nje imali esafuneka ihambe le mali kuyothethwa ngayo kwiminyango ngeminyango eyohlukeneyo. Siyatsho sithi ke msasazi, ukuze sakhe imisebenzi eMzantsi Afrika kufanele silungise u-Eskom, kufanele silungise uTransnet, kufanele silungise ezinye i-state owned entities esinazo. Njengoba esitsho umnumzana uElias, xa unoTransnet ongasebenziyo ubambe imisebenzi emininzi epha kwi-mining, epha kwi-manufacturing, ekwi-logistics. Umnotho wethu woMzantsi Afrika ubambe zezi SOEs ezimbini ukakhulu ngoba abantu banida umbane, abantu banida uba iimpahla abathi bakhiqize zona zibe nokwazi ukufikelela phakathi eMzantsi Afrika nangaphandle. Sibonile ukuba ngaba ewe akayinikezelanga lento ebizwa uba ngaba yi-bail out phaa ku-Eskom, kodwa okona simboleko sisitsho thina siyikhosathu into yoba ngaba kwezi-state owned entities msasazi udinga abantu abawaziyo umsebenzi ekufuneka bawenzile ukwenzele kubekho uguqulo kuzo. Ngoba xana sizawumana sisithi mazithengiswe kwizandla zabucala koosomashishini, yintoni le usomashishini azawuyenza aba banikwe babhatalwayo inyanga nenyanga banee-packages ezinkulu abangakwaziyo uyenza. And xa bengakwazi uyenza le nto oosomashishini babucala abakwaziyo uyenza, mabaphume kufakwe abantu abawaziyo umsebenzi ekufuneka bewenzile. Ngoba asikwazi ukushukumisa umnotho wethu, akukho investor ezawufika eMzantsi Afrika izofaka imali yayo kungekho siqinisekiso sendlela ezifanelekileyo sendlela yoba ngaba impahla abayithengisayo isuka njani na eMpumalanga iyofika eThekwini, iyofika eBhayi, iyofika eKapa kwiipoti zethu ibe nokwazi uphuma ibhekwe kwamanye amazwe. Sidinga ukuba ngaba sikhe ngokwenene urhulumente anikezele iliso, athathe abantu abawaziyo umsebenzi bahambe bokwenza umsebenzi, kwaye le nto sithi yi-political influence
ike ibuye umva state owned entities msasazi Ibuye ukwenzela umva. into ngaba zikwazi ukugenerate income for sikwazi ufumana services kubantu bethu. Kulento ithetha into kubana inkokheli kumele zingazithabathela izigqibo ngokunokwazo kodwa funeke kube khona uthethathethwano nabasebenzi ngaphambi kokuba mhlambe kuthiwa nansi inkqubela kaphambili abe abantu on the ground bengabandakanyekanga. Uthetha into ebalulekileyo ngokuba mhlambe phakathi kwe-SOEs esizibona ngathi zingumqobo kwi-economic growth ngu-Eskom no-Transnet. Mnumzana Elias ndiyafuna into kubana ungenelele ingaba mhlambe nina niyavumelana nemali etyalwa ngurhulumente pho kwi-SOEs kunye nakwi-social grants njengoko nani kufuneka nixhase urhulumente ukudala amathuba emisebenzi? I think there are three things that we need them to sikhulume ngazo ngoba le budget le ayikhulumi ngendlela ukuthi how are we going to industrialize and talk about manufacturing in South Africa. And ngaphandle kokuthi kube nekhambi ebegcwele leli mhlambe sizothi masikhuluma ngeindustrialization ngoba industrialization iyo lezenza ukuthi umnotho wethu uthuthuke abantu basebenze kube nemisebenzi and lezi izinto ilento yenzela ukuthi manje igovernment or uhulumeni wethu uzokuloku uchubeka uthenga izinto zibuya ngaphandle mazibuya ngaphandle so ukuthi we are then substituting manufacturing industrialization at the back of what I would call it imports ngoba kusho ukuthi state entities zizaloku ziqhubeka zithenga izinto ngaphandle ayinakuna imisebenzi bazoyenza ngaleso sizathu akuna any economic growth lesizoyibona kule minyaka ezayo. That's the first thing. The second thing ukuthi lento ama-grant kufuza ukuthi ibheke ngendlela ukuthi ihulumende kufuza ukuthi ikube nekhambi lokuthi imisebenzi iyenziwa kanjani ngoba abantu bakithi lento ukuthi sicabanga ukuthi bazophila ngalabo 350 as upresident ekhosana asho is not something that is sustainable. Accident lomhlambe abantu bangayijabulela ukuthi i350 noma even if inganyuswa nge20 rand no 50 rand izawenzela ukuthi impilo zabo zibe kahle zithuthuke ukuthi ngaleyo ndlela leyo we cannot then have a situation where abantu bakithi they need them to be dependent on the government. We need them to create imisebenzi must industrialize senza ukuthi umnotho wethu ube ngendlela efanele. The second thing lento mhlambe igovernment kule budget bangayenzanga indlela yokuthi i-economy yethu noma iyakhula noma ayikhule akuna indlela yokuthi abantu abamnyama sibafaka kanjani kulo mnotho ukuthi sichinche i-patterns of ownership ukwenzela ukuthi sithi masibheka sibone ukuthi nayo ibank yabantu abamnyama sibona ukuthi nayo ibank le yakahulumende le yenzela ukuthi abantu masikhuluma ngama-grant yenzelwa indlela ukuthi kuba yiyo izenzela ukuthi ishintshe iguquke izinto zabantu abamnyama kule lizwe ngoba masibheka namhlanje kule 30 years akuna bank lesingayikhomba ngomonosithi le ibank yabantu abamnyama le ibank yakahulumende mara masibheka kufana nebank le Capitec ile bank ibe khona after 1994 and leyo bank leyo iCapitec iCapitec ibank yabelungu le ibe khona after 1994 but thina abantu abamnyama akuna bank lesishoyo ngoba akuna any conducive environment le igovernment icreate ukuthi abantu bakithi babe esimeni sokuthi kube nento ebambekayo le ishintsha indlela le umnotho usebenza ngakhona ukwenzela ukuthi into zethu ziguquke noma zichintshe nempilo zethu ngaleyo ndlela leyo futhi le budget speech yaka minister akukho la mhlamba khuluma ngendlela ukuthi kule ya red tape le upresident wayikhuluma kule minyaka emibili endlulile ukuthi kule red tape yenzele ukuthi abantu abamnyama kwamabhizinisi wabo babhadalwe after mthanda abo 30 days amanye ama companies wabo avalwe and lento le mayivalo yenzela ukuthi abantu bakithi bangabe endleleni ukuthi bathole imisebenzi basebenze ngaleyo ndlela leyo kufikelana namhlanje akuna upresident lo welizwe wathi
kule red tape makunyura lo umhlekazi uSipho Nkosi ukuthi wenze lokhu nalokhu sikuchintshile lama red tape namanje akunanto mhlambe uminister ayikhulumile noma naleyo ukuthi ama-business wabantu abamnyama isikhathi esiningi abulawa yiyo i-government ngoba ingababhatali ngendlela efanele noma ngesikhathi nangendlela efanelekileyo. Yes, so ngaleyo ndlela leyo ilento sisho ukuthi if sifuna ukukhuluma nge-patterns of i-ownership mawubheka umnotho wethu namhlanje or ubheka ama-companies wethu namhlanje iningi lawo ikusase lawo akhandle kwa-state ngoba yiwo lawo mhlambe ayenza i-business ne-government esikhathini esiningi and abanye babo abasawayenzi thina abantu abamnyama esikhathini esiningi asafuni nokwenza i-business ne-government ngoba asibhatalwe ngendlela efanele. Akho kubhatalwa ngendlela efanelekileyo. Le ntetho yakho mnumzana uElias nikhumbuza ngexesha ekwakukho inhlekele ye-COVID-19 apho sabona kubekwa imigaqo nemimiselo abantu abamnyama nabo bekhala into yokubana ingathi thina sishiyele bucwala asibandakanywa ingakumbi xa kuzawungenwa kwimiba yezoqoqosho kodwa ke siyathemba into yokubana kwinzame zenu nizawuqinisekisa into yokubana umntu omnyama nimbeka phambili. Masibambe ngazibini kuwe mnumzana uElias nakuwe Zingiswa ngexesha lenu enkosi kakhulu. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke ibingumongameli weKhausatu uZingiswa lo sikunye nosihlalo ke we-Black Business Council uElias Munare bebephendula ke malunga nentetho yohlahlo lwabiwo mali ethiwe thaca ke kumphathisa wezezimali uEnoch Godongwana izolo. Kuyabonakala mbukeli into yokubana zininzi izinto abanganelisekanga ngazo. Ingaba wena apha ekhaya njengomni waseMzantsi Afrika yintoni mhlawumbe othi unesikhalazo sayo? Ingaba wena lisekile kusini na? Qiniseka into yokubana uyasibhalela uluvo lwakho lubalulekile. Masiqhubeke mbukeli sibhatale amatyala qiniseka awugungqi sabukele Ekhaya Jikelele. Siphinde ke sikwamukele mbukeli lapha Ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Khumbula ke mbukeli ukuthi phela ke uyakwazi ukuthi usibuke lapha ya ku SABC Plus funeke nje udownload i-app ukwazi ukuthi usiboneke noma ngabe ikuphi lapho uzobe ukhona. Sibonga kakhulu ke mbukeli ukuthi usijoyine ube nathi. Kanti ke mangabe siqhubekela phambili bazalelwe yinja endlini labo ababhemayo kanye nabaphuzayo njengoba yenyukile imali yokuthenga ugwayi kanye notshwala. Azothi ukwehla amaphaphu kulabo abahola imali eyisibonelo sabangasebenzi. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana ngesikhathi ethula isabelo mali izolo. Njengamanje ngembukeli sixhumana nesazi sezomnotho enyuvesi yakulelizwe iUnisa uLuthando Makhaya. Asikubingele sikwamukele Luthando, sikwamukele la Ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyanibingelela babukeli, ngiyabingelela nawe sisi. Ake siqale nje ke ngodaba lwenkinga yogesi nokuyinto ke emphithanise ikhanda uhulumeni. Uthena ungqongqoshe ngeload shedding? Ungqongqoshe uthe usazokhuthaza ukuthi kutshalwe kwezimali kwi-renewable energy bazame futhi nokunyusa imali ukuze bakwazi ukuthi ke kungene nokusizwa ukuthi kwazi kube nama renewable energy projects. Okunye futhi kuzokwazi ukuthi kusize ukuncishiswa indaba yokuphela kwagesi. Lama renewable energy projects azokwazi ke ukuqualify kwinto ekuthiwa i-carbon offset regime ezosuka ku-15 megawatts iye ku-30 megawatts. Okunye futhi ke akhulume ngakho lento ungqongqoshe uthe yena uzoba khona into ekuthiwa i-death relief plan ezoqhubeka isize u-Eskom ngokulungisa imishini yakhona ukwazi ukuthi kwehle indaba yokuphela kwagesi. Okunye futhi ke akushilo ukuthi kuzozama ukuthi kuhlangane namabhizinisi angaphandle nohulumeni ukwazi ukuthi bathenge into benza ama-new energy projects kufana nokuthi ba-installe ama-solar installations kwimizi nemizi. Okunye futhi ke akushilo ke ungqongqoshe uthe ukuthi yena kuzoba khona imali engango-2 billion ezokhishwa ezohamba ukuthi ithenge ama-smart prepaid meters. Lokhu kuzoqala ngumasipala oqualifyayo for i-death relief plan. Le death relief plan ke abantu abaningi fosho bayayibuza ukuthi kazi yini i-death relief plan? I-death relief plan ke uhlelo lwenziwe uhulumeni for umasipala laba abakoleta kakhulu ukuze bakwazi ukukhokha kancane kancane izikweletu zabo noma ngesinye isikhathi ke siyacishwa isikweletu.
Hayi siyayizwa ke ekagesi manje ke bazothi kwehlelwa ke amaphaphu nalabo ke abahola imali le e350 ngoba phela cha hayi akayivali ke le mali ungqongqoshe. Yebo, okwamanje ungqongqoshe uthe kusazoqhubeka ukuthi kuthuthukiswe indaba ye-COVID-19 Social Relief Distress Grant by uApril kulonyaka. Okunye futhi uthe yena u350 usazoqhubeka kuze kube unyaka ozayo. Akakakhulumi lutho ke ngendaba ya350 ukuthi uzonyuka noma uzowehla. Sike samuzwa ke futhi ungqongqoshe ekhuluma ngodaba lokuthi labo kasebebadala izaguga uzoyikhuphulela ke imali yazo ngo100 rand esho nokusho ukuthi ke wahlangana nomunye ugogo kokuyena owamkhuza wathi hayi akuye kusikhuphulele ngo20 rand usethi ke yena hayi yena ke uselokhu ke useba generous useba nenhliziyo enhle useyabanikeza ke u100 rand azoedela lapha emalini abayitholayo. Ngabe lo 100 rand khona lapho uzophuma khona noma mhlambe kuzobe kusho ukuthi khona bazotaxwa more ukuze kuthathwe lo 100 rand ufake kuzaguga? Zoba kade kukhulunyilwe kuthiwa kuzothatha imali engango 150 billion izothathwa izosuka kwinto ekuthiwa ama-foreign reserve account. Leyo mali ke izokwazi ukuthi isize ukuthi kwazi abantu kwakwazi ukunyusela indaba zama-social grant. Okunye futhi ungqongqoshe akhulume ngakho izolo ukhulume ngendaba yokuthi kuzonyuka indaba zama-foster care grant ngo50 rand. Wakhuluma futhi ngendaba yama-child support grant. So sinayo ke imali ezosuka kunayo ikhona imali engango 150 billion ezothathwa kwama-foreign exchange account. Leyo mali izokwazi ukusiza nokwazi ukusiza ukuthi kunyuse ama-social grant okwamanje. Manje ke uyimisele ngokuthi sorry sis ungaqhubeka. Okay, ungqongqoshe futhi bekhulumile ngendaba yongaqasha kwabantu. Wakhuluma ukuthi yena kusazokuthatha imali engango 61.4 billion. Leyo mali ke izokwazi ukuthi ke kwenziwe inhlelo zamahlelo zabantu abangaqashiwe njengama employment programs nama youth development programs ukuze akwazi abantu ukuthola imisebenzi encane ukuze akwazi abantu ukuthola imfanto efana njengama stipends. Uzimisele ke nangokuthi ke zikhokhwe kanjani izikweleti anazo njengamanje ke ungqongqoshe njengoba sazi ukuthi izwe leli liyacwila ezikweletini. Uhulumeni nongqongqoshe ubeshilo ukuthi uhulumeni uzothatha yona le mali abade ngishilo engango 150 billion ezophuma kwinto ekuthiwa ama-reserves ama-foreign exchange account. Izothatha izame futhi ukuncishiswa zona lezi zikweletu into futhi efana njengama-death cuts. Leyo mali ke izokwazi ukusiza ukuthi kukhokhele zonke lezi zikweletu which angiboni ukuthi kuwumbono omuhle ngoba ke isimo somnotho asihambi kahle. Zoba beshilo ukuthi ke sikweleta imali eningabi sikweleta imali engango 73.5% of i-GDP ngonyaka wa-2024 unyaka wa-2026. Ayi kunamabhiliyoni ke futhi ke anikezwe isikhungo sombuso kuyi-Transnet. Besicela ukuthi usichazele njengalokho. Okay. Uhulumeni uthe uzonikeza uTransnet imali engango 47 billion bayibiza ngekuthiwa i-guarantee facility uzobe seyakwazi ukuthi ubasekele indaba into ukuthi indaba ye-recovery plan yokukhokha futhi nezikweletu zakhona. Kodwa ke le guarantee facility le mali abayinikezwa yona ihamba nemigomo. Lemgomo ke oqala ukuthi ke uTransnet fanele uqhubeke njalo nama-core activities ayo nomsebenzi etujala ukwenza. Okunye futhi kwesibili izame futhi nokuhlangana namabhizinisi angaphandle babiza kakhulukazi i-private sector partnership ukuze bakwazi ukuthi babe nenzuzo. Ungqongqoshe ukhulumile ke nangemali engamabhiliyoni amarandi ezofakwa ezisebenzini zikahulumeni. Ngabe malini ke le ungqongqoshe azoyifaka lapho? Okay, imali engango 57.6 billion imali ezofaka ukuze kwazi ukukhokhela imiholo yothisha odokotela nonesi. Leyo mali ke izokwazi ukuthi ke isize ngisho nokuba sesizwile ukuthi ke baningi odokotela abangaqashiwe nothisha abangaqashiwe izokwazi ke ukusiza kule mali ukuthi kuzama ukukhulisa amathuba omsebenzi uzame futhi ukuqasha nabanye abantu ukuze bakade sibone ukuthi ezinye izibhedlela azinabo odokotela. So izozama ukuthi ke kube khona odokotela abaningi lezi nabantu nothisha futhi ezikoleni. Bayakhala abantu ke ngentela i-tax revenue. Engabe uthini ungqongqoshe ngentela? Ngiyazi ukuthi kukhona abantu bakhathazekile ngokukhuphuka kokudla ezitolo, intela ekhokhwayo umuntu uma engabe ethenga esitolo, abanye futhi bakhathazekile ngentela lena umuntu ayithola ngokomholo wakhe. Mhlawumbe nje ungasichazela lapho ukuthi khona ke ungqongqoshe uthe kuzoma kanjani kulonyaka.
I-tax revenue yango 2023 bashilo ukuthi ke ibi 1.7 trillion. Kodwa ke kube khona i-shortfall ke noma i-deficit ya 56.1 billion. Le shortfall ke idalwa ukuthi ke yehlile ke i-corporate profits noma bababiza nge-profits eyenziwa inzuzo eyenziwa inkampani lezi ezinkulu. Ine revenue futhi ke nemali futhi ephuma noma intela ephuma kwa-mining sector. Ungqongqoshe ke futhi ke bese khulumile ngendaba yokuthi uzonyusa i-sin tax, i-carbon tax, ne-fuel levy. Wachaza ukuthi ke i-fuel levy izonyuka ngo-11 cents per litre for upetrol. Wachaza futhi ukuthi izonyuka futhi ngo-14 cents per litre for udiesel uzoqala futhi ngo-April 2024. Mhlawumbe ke uma ngabe sekwenzeka lokho ngo-April 2024 zikhona izinkomba zokuthi kungakhuphuka isikhathi esingakanani mhlawumbe singabona kuqala nini ukuthi siphinde sibone futhi siyehla futhi intengo kapetrol. Hayi ungqongqoshe bengakakhuluma lutho ngalokho ngiyacabanga ukuthi ke umongameli uzokwazi ukuthi yena akhulume nongqongqoshe ukuze bakwazi ukuthi babe nesizathu ukuthi kunyuke wena lo intela kodwa ke ninyozwa ukuthi kuzokwenzakalani ekuhambeni konyaka. Luthando njengomuntu nje mhlawumbe ohleze ekhaya ongazazi inhlobonhlobo zezintela njalo njalo nongazi futhi ukuthi konje mayilalela inkulumo kaNgqongqoshe uGodongwana yena imthinta kanjani yiziphi izinto mhlawumbe ezibalekile umbukelo ofuneka ukuthi ke ayibheke mhlawumbe ngenkulumo elandelayo yangonyaka ozayo uma ngabe uNgqongqoshe ethula inkulumo njengale yikuphi umbukeli osekhaya okumthinta ngqo yena directly. Indaba ye-personal income tax intela oyikhokhayo njalo uma uhola ukubone muvele kwi-payslip kuba khona into ekuthiwa i-personal income tax. Lo income tax ke babashi ushilo kuNgqongqoshe ukuthi if unyusele umholo kulonyaka iyona mali ke wena ozokhokha intela ethe kubaningi. Ushilo futhi ukuthi ayikho into ama-adjustment azowenzeka kuma-tax brackets. Yini ke ama-tax brackets? Ama-tax brackets imali ke oyikhokhayo. So for example if uhola between 35,000 uya ku-45,000 iyona ntelo ozoyikhokha. Ushilo ke uNgqongqoshe ukuthi ayikho ama-adjustment azowenzeka between lama-tax brackets. Ikona futhi okubalekile ukuthi ke umbukeli lapha emakhaya ukuthi nafana azi ukuthi yena i-personal income tax ebalekile ukuthi afanele ayibheke for unyaka ozayo. Ushile ke uNgqongqoshe ukuthi ke i-personal income tax ke kusazoba nezinkulumo ukuthi kuzozama kanjani ukuthi i-adjustwe ngenxa yokuthi yena indaba kuba khona ama-inflation adjustment noma ukunyuka kwezinto ngokudla kanjalo. So silindele ukuthi uNgqongqoshe uzothini ekupheleni konyaka noma sizobona ukuthi uzohamba kanjani na next year ukuthi uNgqongqoshe uzothini ngendaba ye-personal income tax. Sibonga kakhulu ke Luthando Makhaya ngesikhathi sakho sikufisele nje konke okuhle. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe lana. Lawo ke mbukeli bekunguluthando wakwaMakhaya yena ke mbukeli ongungoti kanye nencithabuchopho kaSomnotho lapha yana eUnisa besihlaziya nje ke naye isabelo mali esethulwe nguNgqongqoshe wezemali uInogodongwana ke izolo entweni ke ayibalulayo kuyasho ukuthi ke njengoba sibe sisishilo ke mbukeli ukuthi ke uzokhuphula imali lapha yana yezaguga ayikhuphule ngo100 rand njalo njalo njengamanje ke mbukeli sekuyisikhathi sokuthi nesithike eqhu kodwa sobuya nje ke sesingena ehoreni lethu lesibili.